U vremenu kada su oružani sukobi podjednako medijski i fizički, simbolično izostavljanje Gaze iz govora u Srebrenici ne može se tumačiti kao slučajnost. Umjesto da se tragedija iz 1995. godine iskoristi kao moralni kompas za savremeni svijet, pretvorena je u politički neutralan ritual. Srebrenica je ponovo postala predmet retoričkog prisjećanja, dok istovremeno vodeći akteri međunarodne zajednice koji sjede u prvim redovima ceremonije podržavaju ili tolerišu vojne operacije koje u Gazi rezultiraju masovnim civilnim žrtvama. Ta disonanca između deklarativnog saosjećanja i praktične neaktivnosti otvara pitanje da li se genocidi prepoznaju samo onda kada su daleko u prošlosti ili preciznije, da li se genocidi priznaju samo ako odgovaraju našem geopolitičkom narativu. Da li je i osuđivanje genocida pitanje političke korektnosti?